Da li je Portugal namjerno odigrao remi ili namjerno nije pobjedio Kolumbiju da bi igrao sa Hrvatskom? Svi koji ste gledali tekmu, obavezno lajkajte da vidim koliko vas ima, pretplatite se jer dijelimo uskoro neke dresove. Mi smo s Portugalom igrali nekih 10 puta. 7 puta su nas pobjedili, računamo i ono vrijeme nakon, ne u regularnom vremenu. Mislim da smo mi pobjedili jednom i da imamo 2 remija. Jer realno Portugal nam je crna mačka. Dolazimo do ovog glavnog pitanja. Da li su oni odigrali očajnu utakmicu? Gledao sam utakmicu od početka do kraja. Da li su oni odigrali tu utakmicu jer Hrvatska im bolje leži nego Gana recimo? Gana je odigrala sa Engleskom jako dobru utakmicu. Portugal ima problema protiv reprezentacija koje se brane i koje su fizički jake. Ne samo Portugal, sve reprezentacije imaju problema s tim. I definitivno da bi se Gana branila, igrala na kontre i možda uspjela doći do nekih eventualnih produžetaka i penala i bog te pitaj šta dalje. Hrvatska s druge strane neće staviti 5 igrača u obranu iza, pa 4 naprijed, pa jednog napadača, pa šta bude. Igrat ćemo, ja mislim, u standardnoj postavi i ne vjerujem da će Dalić stavljati 5 igrača u obranu. Ne znam, želim da mi vi napišete dole u komentare da li je i vama ovo, koji ste gledali utakmicu, možda sažetke, da li je vama izgledalo kao da je Portugal pod ručnom igrao i rekao ok, iako je Kolumbija bila dobra, Kolumbija je ubijala. Gledao sam utakmicu stvarno, evo, i ako stvarno nisu igrali na to da odigraju nerešeno i svaka čast, evo, Kolumbija ih je pojela. Mi smo doduše s Kolumbijom igrali prije turnira, pobjedili smo ih 2-1 i bilo bi nam puno lakše igrati, mislim puno lakše, Kolumbija je jebena reprezentacija, ali mislim da bi nam bilo lakše nego sa Portugalom gdje u 10 utakmica smo izgubili 7 puta, 2 puta igrali nerešeno i jednom smo pobjedili. I to je bila, mislim, prijateljska utakmica, ako se ne varam, od nikakvog značaja i jednostavno to je bilo to. Ali ajmo se vratiti na to kasnije. Idemo se posvetiti utakmici koju smo mi odigrali jučer. I glavnom pitanju zašto i kako je moguće da smo jučer odigrali, jer po meni mi smo jučer odigrali jako dobru utakmicu. Igrači su, vidjelo se da žele, vidjelo se ta borba, za loptu se išlo, ono, i start malo grublje ako treba. Prošle utakmice toga nije bilo toliko. Možete pričati šta god hoćete i tko šta hoće i uopće me ne dira. Razlog zašto smo mi jučer izgledali dobro, zašto smo na kraju i pobjedili, je Luka Modrić. Odnosno igra Luke Modrića. Luka Modrić je jučer odigrao najbolju utakmicu na turniru. Odigrao je savršeno. Od obrambenog dijela do napadačkog dijela, zalaganje, uklizavanje. Čovjek 40 godina u 90. minuti uklizava. I tu vidiš zapravo koliko je želja velika da napravi nešto i da popravi sve ono za što su ga pljuvali prethodne 2 utakmice. Jer, kažem, netko je bio u analizi govorio Modrić je igrač, i to je istina, Modrić je igrač koji se diže iz utakmice u utakmicu. Prva utakmica bio je loš, druga utakmica malo bolji, ali i dalje ne na svojoj razini. Treća utakmica Modrić je onakav kakvog ga želimo vidjeti. Nije odigrao najbolju utakmicu, ali je odigrao fenomenalno. Znači, igrač utakmice je bio Petar Sučić, koji je zabio onaj vrhunski gol. I definitivno zaslužuje odnijeti tu titulu, onu nagradu za igrača utakmice. 91% točnih dodavanja, uzimao je lopte, trčao, ono što nam treba. I apsolutno zaslužuje uzeti player of the match nagradu. Ali za mene, osobno, Luka Modrić je bio taj koji je i Sučića, ali i sve oko sebe gurao, jer kad Luka igra dobro, i mi ćemo igrati dobro. Kad Luka ne igra dobro, kad on nema dobar dan,
ako neko drugi ne izvuče na individualnu kvalitetu u sredini poput Kovačića ili evo kao što je bio Sučić jučer, ali kažem Modrić je taj koji nas je pokrenuo, jer kad ti vidiš sa 20 i nešto sitno godina legendu kao što je Luka Modrić da u najtežim momentima utakmice da uklizava, da trči, da se vraća, da radi sve ono što možda ne da ne bi trebao raditi, nego bi mu trebalo biti teško za raditi s obzirom na godine, ali nije tako izgledalo. Modrić kao da je odigrao, evo, mislim da je i Sučić rekao da svaka čast Modriću, izgledalo mu je kao da ima 20 godina na jučerašnjoj utakmici. I stvarno je. Znači, to je ono što sam govorio u prvoj utakmici. Modrić se vraća skroz do stopera kad lopta ne može doći do njega. Odigra s njima, da loptu naprijed, povezuje, trči, obrambeno, jer on je vidio u zadnjih 15 minuta, ne znam jeste primijetili, Modrić se spustio i radio je sve one stvari koje bi trebao raditi neki obrambeni igrač. I to je ono kad imaš ti inteligenciju, kao što je Luka Modrić, nogometnu inteligenciju, da vidiš stvari koje ne funkcioniraju, kad si nadahnut, kad igraš sa toliko želje i volje i kad znaš koliko je bitna utakmica, da se vratiš, da pokriješ igrača, bez obzira što je možda igrač duplo mlađi od tebe, nije uopće sad bitno. Mi smo odigrali dobro zbog Luke Modrića i to je po meni ključ. Ne kažem sad da nije bilo Modrića, da možda mi ne bi pobjedili i sve to, ali mislim da ste shvatili poantu cijelog ovog uvoda i već sad dobrog dijela videa. Bez Modrića ja mislim da bi to izgledalo puno drugačije, odnosno da je Modrić odigrao lošu utakmicu, mislim da bi i ostali igrači odigrali lošu utakmicu. Šutalo, savršeno isto, odigrao obranu 7.2, najbolje ocijenjen stoper. Lukasen koji je zabio gol za Ganu, isto stoper, on ima 7.3 ocjenu prema Sofaskoru, ali on je to dobio zbog toga što je postigao gol i apsolutno je to fair i korektno. Vlašić 7.2, opet isto koji šutalo, zabio je taj gol za 2-1. Ja sam doduše očekivao Pašalića i mislim da mu je ona akcija u kojoj nije dodao za čisti gol protiv Paname, možda ga je malo izbila iz prve postaje, ali mislim da to nije razlog i da Pašalić nam je jedino lijevo desno krilo koja imamo i mislim da ga treba gurat u prvih 11 maksimalno koliko ide. Što se tiče drugih igrača, Perišić, čovjek kao da cijeli život igra lijevog beka. Roberto Carlos za hrvatske navijače. Znači, čovjek je stvarno odigrao, evo ja ne znam, ne bi čovjek uopće rekao da je krilni igrač. Spustio se na tog beka, odradio obrambeno, na iskustvo i još uvijek ima i tu svježinu da može istrčat. Tako da eto, isto tu nemam riječi. Mateo Kovačić odradio je to što je trebao odraditi i mislim da nije odigrao ni najbolju utakmicu, ali definitivno da nije odigrao lošu utakmicu. Znači, bez obzira na ozljede i to sve što nije u ritmu bio, apsolutno i Kovačić je odradio svoj dio. Što se tiče Modrića, prije nego krenemo dalje, samo jedna mala napomena. Dodavanja koje je imao Luka Modrić jučer, asistencije jedna, iz kornera iz koje smo postigli, odnosno iz koje je Vlašić postigao taj gol. Ključna dodavanja 4, očekivane asistencije 0.25, centar šuti 4, od toga 3 točna, 82 od 89 točnih dodavanja, duge lopte 2 od 4. Kad pogledate, probat ću vam staviti negdje da vidite graf kretanja lopti Luke Modrića i crvenom su označene one koje su netočne lopte. Znači, nema se tu šta tu puno za pričat. Oduzete lopte, znači osvojeni posjed 2, blokirani udarci 2, otklonjene opasnosti 1, klizeći startovi 2, akcije koje je prekinuo 5. Mislim, o čemu da pričamo dalje? Tu ćemo staviti točku i nadamo se kako ide uzlaznom putanjom i dalje Luka Modrić i da protiv Portugala, iako kažem, rekao sam da bi volio vidjeti ili Modrića ili Ronalda kako podižu pehar,
I bit će mi neće mi biti krivo, nemojte mi krivo razumjeti, neće mi biti krivo ako mi prođemo, bit će mi jako drago i htio bi normalno da prođemo mi prije Portugala, jer to je normala, iz Hrvatske smo, moramo navijati za svoje. Biće mi malo zbog Ronalda, ali ako je to cijena da Luka Modrić podigne pehar, apsolutno ja sam in. Što se tiče Petra Sučića, vrhunska partija i kažem zaslužio je onaj pehar Player of the Match 8.5 ocjena, stvarno odradio je jako dobar meč i mislim da imamo jako dobrog, mislim već smo mi to znali, ali kažem za nastavak turnira jako dobrog igrača na nekoliko pozicija koje može pokriti. Ante Budimir, trkački, sve super, savršeno, borbeno, nemam tu šta puno za reći, kažem, ne mogu reći da je odigrao brutalnu utakmicu jer nije imao ne znam kakve šanse. Ako već seremo po napadaču, napadač mora imati od 5 šansi koje su stvarno dobre šanse, onda ih promaši 3 ili više, onda možeš srat po njemu, ali sve ovo ispod toga, ako on nema uopće šansu ili ako su neke polu šanse, pa mislim o čem pričamo, znaš da uopće govorimo nisi odigrao dobro ili bilo šta slično. Odigrao je koliko je trebalo odigrati borbeno, trkački, trudio se i tu nema šta puno se za pričati. Tako da, Hrvatska 2, Gana 1, idemo na Portugal, idemo na Cristiano Ronalda, idemo na posljednji ples ili Cristiano Ronalda ili Luke Modrića na svjetskim prvenstvima. Što se tiče utakmice protiv odnosno Portugala i Kolumbije, gledao sam i tu utakmicu i moram reći definitivno da mi ta utakmica izgledala totalno kao nešto što Portugal iskalkulirano igra i znali su na kog idu ako budu drugi, znali su na kog idu ako budu prvi i moje mišljenje, ne kažem da je to stvarno tako, ali izgledalo mi je, znači, jer Kolumbija ih je pojela. Ali ne može mi neko reći da reprezentacija Kolumbije je brutalna, ali reprezentacija Portugala je još brutalnija po imenima. I točno se vidjelo da nekako kao da su pod ručnom, kao da je netko govorio pa nemojte zabiti gol, ili ako da su zabili gol možda bi pustili neki, nemam pojma, nešto da se dogodi pa da dobiju još jedan ili penal možda neki napravili pa da bude 1-1. Ne znam. Meni djeluje tako, želim čuti vaša mišljenja dole u komentaru, jer Portugal je, odnosno Hrvatska je Portugalu po statistikama i vjerujem po njima samima lakši ždrijeb i mislim da ne znam koliko su puta igrali oni protiv Gane, ali protiv Hrvatske su igrali dosta puta i to ne toliko davno, da su možda iskalkulirali da im je bolje ići na Hrvatsku nego na Ganu. Eto, to je moje mišljenje, vi mi napišite dole šta vi mislite i definitivno idemo na Portugal, idemo na posljednji ples jednog od legendi, da li će to biti Luka Modrić ili Cristiano Ronaldo, vidjet ćemo u četvrtak, odnosno u noći s četvrtka na petak. Vidimo se.